Alikho ilanga elibalide njengelomuntu ophethwe yibhabhalazi. Yazi umuntu ophethwe yibhabhalazi u2 hours kuye ngathi ama-hour awu4. Uma nje afika emsebenzini aphethwe yibhabhalazi uyobuka iwashi mhlawumbe nje kayi-20 before kushaya ilunch. Sola alibuka iwashi, sola alibuka iwashi, isikhathi sithi angiyindawo. Sithi isikhathi anginyakazi futhi nje uma asebenzele endaweni lapho kubekwe iwashi elikhulu, uyalibona le elibanga umsindo lithi qha 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 qha, angaze afuna ukulisakaza phansi, angaze afuna ukulisakaza phasi lelo washi ngoba usuke aphethwe ikhanda, omele amanzi. Usolo uyasukuma aye ekhishini labasebenzi ayovulela amanzi empompini, aphuze ngeglasi, aphuze 3 amaglasi, aphinde abuyele la asebenzela khona, aphinde asukume futhi ayophuza amanzi. Azi umphathi wakhe uZikode athi awudladla yini uzoceda amanzi ey'mpompini phela, kunini uphuza amanzi? Ngoba ibhabhalazi yenza umuntu abe nolaka. Yazi umuntu ebhabhalazi ngathi bangakukhulumisa uma kunesidingo, futhi uma ubuza umbuzo bakubuza umbuzo onengqondo, bakubuza into nje esile ekhanda, into enganamsebenzi bayibekele elinye ilanga lapho unganayo khona ibhabhalazi. Ngoba bangavele nje bathi dladla kunini uphuza amanzi, awuzazi ucede amanzi ey'mpompini, nimuze sekathi nibokhuluma phela, nibokhuluma uma kungamele siphuze amanzi ala msebenzini sizazizela nawethu. Nibofaka inothi la, nifake inothisi ukuthi akusamele siphuze amanzi la msebenzini ngoba amanzi soyakhulunyelwa phela. Yindaba ngigadiwe ukuthi ngiphuza amanzi kayingaka, ayisuka vele le company yabheda. Kukhuluma ulaka lebhabhalazi. Ibhabhalazi futhi iyahluka. Umuntu ophethwe yibhabhalazi le ye-whiskey noma iwayini, labo bantu baba senkingeni ilanga lonke ngoba ikhanda elikuphatha ngalobo tshwala lobo lama-brandy, mawayini ne-whiskey, ikhanda lakhona uma likushaya linkenketha kube ngathi lizohlukana phakathi. Ibhabhalazi ye-whiskey nowayini nabo-brandy umuntu ningambona aphuza iPanado noma iGrandpa afuna ukumisa ukuthi kuphela ikhanda, nimbona aphuza 3 amaphilisi, nithi hayi bona bathe niyakhuza, athi ngiyafa aniyazi lento engiphethe. Angaphuza 3 amaphilisi ePanado same time. Ngabe iGrandpa la iphuzayo angahasha lama sachets eGrandpa aze abe yi3, nimangale ukuthi lo muntu uzawufa lo, uya overdose. Hayi akusiwuye.